Ka kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona tse itlhommeng pele ke tsena. Ma-Afrika Borwa na tswile ka magalo ohle ho ya amohela selemo se setjha dibakeng tse fapaneng tsa Afrika Borwa. Matona di province tse fapaneng a ne a etetse dipetlele ho amohela masea a belehilweng kajeno. Wherever you may be across our beautiful land, I wish you a happy and blessed new year. Ka o le leng Mopresidente Ramaphosa o lakaleditse ma-Afrika Borwa katleho le mahlonolo a selemo se setjha. Dipapading teng Bafana e emetswe ke Cameroon mokgahlelong wa mantshano tlhodisanong ya AFCON. Beso dumelang hle re ho madume ho lona bohle mo le ka tswang le bohile le hona teng re le amohela kwano tshebeletsong ya mantla ya SABC 2 le SABC le hae ke Thato Hlanyane mme ke kopanetse ya tsatsing na tshimo ha mo le Mphotime. Tsona re dithakgola ka tse reng baeti ba neng ba etetse lewatle la Coffee Bay le Eastern Cape ba ngongoreiswa ke leqeme la bahlanka ba lebelang mawatle. Baeti bana ba phaelletse ka hore ho ba ho boneng ke matshwao a tlhokomediso ho ba sesi ba tla sesa lewatleng leo hore ba ele hloko hore baeti ba tla sesa ka ho rata ha bona. La Coffee Bay le tumme haholo ebile le ratwa ke baeti ba batlang ho qhanolla Wild Coast. Report se bonile yona phezantsi before ngena phela. Ore ke bone tlhokomediso e ngotsweng hore ha ho ba lebedi lewatleng lena. Ba sesa ka ho rata. Itse ha ke bona seo ka utlwa ke tshohile haholo. A ke khumdo no sihlangu. Matsatsi a sehla sa phomolo a ntse a fokotseha. Baahi ba qebekga le baeti ho tswa dibakeng tse ding ba ne ba tswile ka magalo ohle mawatleng ho keteka letsatsi la pele la selemo. Beach is very full, it's nice. Now you're meeting the new people from other countries. People are nice, yeah, it's a very nice place. Ha re lahlela mahlo Cape Town, ma-Afrika Borwa a amohetse selemo se setjha ba le lebopong la lewatle la coastline. Ho tloha dihoreng tsa hoseng kajeno baeti bana ba ne ba bokane ka bongata ba robile monakedi ba natefetswe. Ho sa le jwalo provinseng ya KwaZulu-Natal ba lebedi ba mawatle ba buile ka mokgwa ona ka diketsahalo tsa ho nwela lewatle. At Umhlanga main beach this morning, we had one of the charter vessels flip and go upside down with about 6 to 8 patients on board. The aquatic safety lifeguards did an excellent job there and retrieved everyone with no major injuries. Ratela pele le tona la bophelo KwaZulu-Natal no Magugu Simelane o boletse ha baahi le baetapele ba setso ba tlameha ho etsa boitlamo ba ho sebedisana mmoho ho fokotsa palo ya barwetsana ba imang ba sa le banyane dilemong. Matona di province tse fapaneng a ne etetse dipetlele tse fapaneng ho amohela masea a belehilweng kajeno. Ho belehilwe bana ba 144 dipetleleng tse fapaneng tsa KwaZulu-Natal monongwaha. Mme lefapha la bophelo le re le hlokometse hore dipalopalo tsa barwetsana ba belehang ba sa le banyane haholo dilemong e ntse e hlwa mekwalaba. Ka ho le leng tonakgolo ya Free State Makwing Letswa Mathai o ipileditse ho malapa ho sebedisana le sepolesa ha bana ba bona ba imisitswe ke batho ba ba fetang ka dilemo. La o le jwalo Letswa Mathai o re a mang a malapa ha ba tle ho sebedisana mmoho le sepolesa ho fihlella ditharollo tsa ho ima ha bana ba bona. Letona la bophelo la Mpumalanga le fane ka dipalopalo tsa masea a belehilweng kajeno sepetleleng sa Shongwe Schoemansdal. Ho fihlella ha jwale ke bana ba 50 ba belehilweng provinseng eo. Nomantunko Mora Lehoko e leng letona la bophelo Gauteng ona etetse sepetleleng sa Leratong se bophirima ba toropo ya Johannesburg mo a eleditseng bomma ya masea ho ba ngodisa le lefapha la tsa selehae le ho netefatsa hore ba fumana diente ka tshwanelo.
provinceng ya Eastern Cape ho belehilwe masea a 61 ya ho le jwalo letona la nakwana la bophelo Bukiwe Fanta o hlahisitse ngongoreho ka barwetsana ba imang ba sa le banyane dilemong. O ipileditse ho dikereke le baahi ho ruta batjha ka ho se kene thoballanong ba sa le banyane dilemong. Northern Cape ke masea a 20 a belehilweng ho phatlalla le province. Sepolesa sa KwaZulu-Natal se letsholong la ho batla banna ba bane ba thuntseng le ho bolaya maloko a mane a lelapa le le leng ha bo bona haufi le Mtoshule, Port Shepstone le Bopong le ka Borwa la KwaZulu-Natal. In KwaZulu-Natal are investigating a case of murder after 4 family members were brutally killed on Wednesday night, 31 December 2025, at the Mtoshule area in the Mehlomnyama policing precinct. It is alleged by the witness that 4 unknown males kicked open the door of the rondovel in which she was in with her fiancé. 3 of the males were carrying firearms and 1 was carrying a bush knife. The suspects demanded money, and when they were told that there was no money, they began firing shots at her 45-year-old fiancé, which unfortunately left him deceased. The suspects then instructed her to show them where the other family members were sleeping, which she did. When the suspects got to the main house, they shot and killed the mother and her 2 daughters, who were aged between 31 and 67 years old. Resale provinceng ya KwaZulu-Natal mohlanka wa sepolesa eo o fumanweng a le hara ba belaelwa ba mashodu ao le mashodu a dikgwebo ba ile ba tshwarwa ka morao ho ipha diminyane lebenkeleng le Durban Maobane. Mokomishenara wa sepolesa sa KwaZulu-Natal le Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi o re lepolesa leo le ile la fumanwa le na le lengolo la tshebetso la sethunya sa tshebetso ha sehlopha seo se ne se tshwarwa. It was a robbery of cell phones. Where people were robbed of that shop was robbed of their cell phones by this group of men, and when they took one of the employees of that establishment or that outlet, and when they were going away with that person, luckily there were a lot of police patrols around, so the police picked up that something was happening. They responded. That's why the arrest happened immediately, and the recoveries of some goods that were stolen happened. Ha re bua sekwele ho ditaba tsa selemo se setjha, Mopresidente Cyril Ramaphosa o lakaleditse Maafrika Borwa selemo se setjha se tletse mahlonolo mme a nka monyetla ka ho lekola diphephetso tse bileng teng ngwahola ha mmoho le dintlafatso tse ileng tsa latela. Wherever you may be across our beautiful land, I wish you a happy and blessed new year. May God continue to bless South Africa and protect its people in 2026. Jwalo ka ha Mopresidente Cyril Ramaphosa a romela ditakaletso tsa hae ho Maafrika Borwa tsa selemo se setjha, o boetse a ananela diphephetso tse ngata tse bileng teng ngwahola. It continues to be a matter of concern that many South Africans are unemployed and that poverty and inequality persist. The high cost of living has imposed huge burdens on South African households. Many communities live in fear of gangsters. Women and children live in fear of gender-based violence and femicide. The delivery of basic services in our cities, in our towns and villages are often disrupted or do not exist at all. Empa ore diphepetsong tseo ho bile teng tlholo. Together, we are changing our country for the better. Our economy is recovering. We are working on creating more jobs, especially for young people. Inflation has eased. The cost of living is coming down. The rand has strengthened. South Africa's sovereign credit rating has been upgraded for the first time in 20 years. Mopresidente ya amohetse ntlaleho ya nakwana ya komishini ya madlanga ka la 17 Tshitwe o netefaleditse Maafrika Borwa hore mosebetsi wa komishini e keke ya eba wa lefela.
Ho tsa matjhaba batho ba ka ba 40 ba hlokahetse ha ba lekgolo ba tswile dikotsi Sesotho Resort e leng sebakeng se bahahlaudi ka mora hore mollo o phatlohe bosiung ba maobane ho tlalehwa ha mahlatsipa a tswa dinaheng tse fapaneng lefatshe ka bophara. Ratela pele sesola sa Israel se ikanne ka hore se tla amoha Hamas dibetsa tsa yona ka mahahapa selemong sena se hodimo sa 2026. Hamas e ka tlasa kgatello e matla ya hore e fane ka dibetsa tsa yona molemong wa leano la ho theha kgotso Gaza. Ho latela ditlhaloso ya sesole selemo sena ke sa ho nka diqeto bakeng sa tshireletso ya naha ya Israel. Hamas have shown no willingness to fully disarm. They've said that perhaps they would be open to freezing or storing their weapons as part of a long-term truce with Israel, but they maintain that they have the right to armed resistance. Now, no country has publicly committed to sending troops to the International Stabilization Force, and it's believed that's because many are afraid that if the force is tasked with disarming Hamas, they could be brought into direct conflict with the group. In an interview on Tuesday, Prime Minister Benjamin Netanyahu also said that Hamas must be fully disarmed in order for phase 2 of the peace process to move forward. Beso re betsegela amohela mokgahlelong wa bobedi wa ditaba tsa Sesotho. Sesola sa tshireletso sa Afrika Borwa se thibetse melata e fetang 1,000 Zimbabwe e neng e leka ho tshela le dibohontle le ditokomane ho tswa dibakeng tse mmalwa tsa Afrika Borwa ka nako ya matsatsi a phomolo ya mafelo a selemo. Melata ena ile ya fetisetswa ho bahlanka ba molao ntle le ditlaleho le mathata ka nako ya matsholo ana. At Beitbridge, there would be full force, so they opted to use other entrants. However, we had anticipated that, we had deployed resources there, so we were able then to manage to intercept all those members and then hand them over to the relevant stakeholders for processing. We must, however, also indicate that that all members were handed over unharmed and in good health, and there was no injuries on their side. Ka o le leng bahlanka ba taolo ya meedi ba hlalosa ha ba bonela pele palo ya e hodimo ya batho ba tlilo tshela meeding e fapaneng ka nako eo bahahlaudi ba tla beng ba menahana le mehlala. Mokgahlelo wa bahahlaudi ba kgutlela malapeng o phethetseng wa hola ka la 13 Tshitwe. E nnile letsatsi le le didimetseng kwa kgorong ya molelwane wa Beitbridge mo tshimologong ya ngwaga o montšhwa. Bathati ba botsamaisi ba melelwane BMA ba re karolo ya ntlha ya go fetisa bayameto kwa Beitbridge e fedile, mme ga jaana ba ipakanyeditse go amogela diketekete tsa bayameto mo karolong ya go boela morago mo nageng. I must indicate that we are quite ready for that. We have seen what is the high number of interception all over the border posts that were 7,000. I need to indicate that above all else, the majority of the number, which is more than 3,000, it was the Zimbabwean nationals. And above all that, they were crossing through the Grobles Bridge border post. In the Beitbridge border post, yes, we have encountered a number of interceptions. SANDF ya re ya go romela masole a tlaleletso jaaka palo e kwa godimo ya batho ba kgabaganyang go boela mo nageng. We have got boots on the ground to ensure that such activities do not take place. We have deployed our members at various hotspots, also at places that maybe they would assume are not hotspots, but we've also deployed resources there. As you can see, I'm currently at the Beitbridge. I'm here now to reinforce because of the anticipation, I beg your pardon, of the return leg. Mookamedi wa BMA Dr. Mike Masiapato o tlile go lekola molelwane. Ga jana molelwane o santse o didimetse mme diphologolo di ne di tsamaya ka kgololesego. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Beitbridge border post. Hona le sewa sa tshwaetso ya mmala karolong ya Polokwane le Sesotho provinseng ya Limpopo. Batho ba mmalwa ba ile balla ka letshollo ho sehwa ke mala le ho fufulelwa hara matshwao a mang. Ba sola metsi ao ba fepelwang ke masepala wa Polokwane, mme ba ipiletsa hore ho etswe diteko metsing a dimasepala tse amehang ho fumana sesosa sa sewa. Baahi ba Polokwane, Sesotho le dibaka tse mabapi ba phara masepala ka molato wa meralo e fokolang ya phepelo ya metsi.
Masepala o fumana phepelo ya metsi ho tswa mehloding e fapaneng ho kenyeletsa Olifantspoortwater, Ebenezer Scheme e tsamaiswang ke lepelle Northern Water, Sesotho Dam ho kenyeletsa le metsi a Ditaba. Ba bang ba baahi ba kulang ke ba lelapa le le leng mme ba ile ba potlakisetswa setsing sa kalafo se haufi. Re thomile ho leboga ka metsi ka bana. Nna ke tswa ke le lethuli ga ke le lethuli ke shumisha metsi a borehole mara ka re o fitha mo gae ke diatie ka thoma o tshologa le ngwanaka wa moimana a re mama pe ke nole metsi ke thoma ba theke di krengpe ka mpeng re tšhaba lo apea o no apea o loma ke mala wa lesa ra re bana wo ngwana a tshologa o monnyane a tshologa a ra sebele ona tla dia a le eme le tshologa re reka ditšhakhone santse re ngwana a nwe a gone bopeteri ra ba ra tshwara ra wa mo o motho tla ba feta. Masepala wa Polokwane o netefaditse ha tse ding tsa diphuputso di supa ha bothata ebile boleng ba metsi a Ditaba. Ba hatetse pele ka hore basebetsi ba bona ba semeletse ka thata ho fumana tharollo ya sewa sena le ho akofisa phepelo ya metsi a hlwekileng a bolokehileng. Re ka kgonthisha le go tsebisha setšhaba gore tlhotlo yeo e rarolotšwe gomme re phethagaditše magato a go lokisha seemo seo go akaretswa kgato ya go hlwekiša le go flasha kgafetša ga mothopo oo. Maetapišo ka moka a rena bjalo ka masepala a nepile go šireletša maphelo le bophelo bja badudi ba rena. Baahi ba phela ka tsitsipano ha ba bang ba belaela hore metsi a dukilwe ka bomo. Hopola hle hore o ka ikopanya le rona ho social media ka re a fumana ho Facebook ka Ditaba Dikgang _ le ho X re teng ka @Ditaba_Dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka kgatiso ya video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ya rona ka SABC Ditaba_Dikgang. Beso di bile hakalo tsa kajeno re tla boela ka kopana hape nakong e tlang. Salang hantle.